Običajno vidimo greh, zlo, pomanjkanje, napake v drugih. Kako enostavno je s prstom kazati na druge in jih kriviti, namesto da bi presojali sebe. To me spominja na zgodbo o 3 prijateljicah. Prva prijateljica je prišla na obisk svoji prijateljici in le-ta je začela takoj obrekovati njuno skupno prijateljico, ki je stanovala v bloku čez cesto. Rekla je: najina prijateljica je zelo slaba gospodinja. Poglej, kako umazano perilo suši na balkonu. Prijateljica je stopila k okenski šipi, potegnila s prstom po šipi in rekla: s perilom najine prijateljice ni nič narobe, ampak so umazane tvoje šipe in zato skoznje vidiš, kot da je umazano prijateljičino perilo. Če imam umazane motive, zlobne interese, jaz bom našel krivca v ostalih, v drugih.